E, Onda imamo video. Tu možete odabrati znači prečac, odnosno tipku na koju kliknete i pritisnite na vašem računalu i ona započinje i zaustavlja snimanje. Onda možete tipku za pauziranje. Onda ovdje imate da uključite pokazivač miša, recimo kad kliknete lijevi desni klik, da vam bude plava, boja, crvena, tako nebitno. I to je u biti to je da dodaje efekte klika mišom, a pokazivač miša to je da vidite miš, znači kad ja radim sad ovo, vi vidite kud se ovaj miš kreće. Tu imamo i postavke, znači opcija, efekti, te boje, logo. Ja ga ne uključujem, tako da ne moram ga ovoga. Tako da možete ovdje dodati logo, ali ja ne stavljam logo jer ova zanimljivost će nas nema. I zvuk. Tu odabirate zvuk koji hoćete, ja koristim ovo pošto imam slušalice. I ovdje možete spavati primarni i sekundarni zvuk u jedan i snimanje iz sekundarnog, znači možete to uključiti dok držite recimo space ili koju vi tipku želite ovdje stavite, da možete pritisnuti nju i dok ju držite čuje se znači vaš govor sve, a dok ju pustite ništa više. Onda ovdje imam format videa i zvuka, znači to u postavkama odaberete. Tu imate znači punu kvalitetu, odaberete, to sami znači odaberete. Samo ovdje preporučujem da koristite kodek Xvid i ovdje 30 fps da imate, tako da to. I onda imamo slike, tu je znači prečac, kao što sam rekao, odnosno tipka koju kad stisnete okine, znači slika vaš, ne znam, recimo igricu kad igrate i onda stisnete F, kod mene recimo F11 tipku i onda automatski slika i sprema sliku. I onda ovdje ponovno hvatanje slike, pa možete odabrati koliko sekundi to želite da ponovo, pa pokazivač miša, pa uključ zvuk ukidača. I onda imate ovdje opet format, znači slika kakva je kvalitetna, bla bla bla. Ovdje output, znači tu pokrenete i otvori vam se vaš video koji ste radili. Pa imate da, znači imate opciju uredi i izbriši. I ovdje za slike, ali pošto nisam ništa slikao, nema nijedne slike. I ovdje imate po programu što je bilo i na početku. Znači imam, ajmo reći, plaćenu licencu i sva prava su pridržana i da. To bi bilo to. Ovo sam rekao da tu znači za igrice, ovo je za snimanje desktopa i tako. Ovo je znači biti dokument, znači u kojem su vam videe ili slike i pritiskom na ovo možete pokrenuti video ili jednostavno minimizirate i ovdje ga pokrenete. I tako, ništa, hvala vam na gledanju i vidimo se znači uskoro.